Good evening. Northeast window bu thawai tana yengbiriba khwai punamakpu ahanba maktada Keisham Yaiphaba na ikoknona kurumjari amadi thakachari. Northeast window na puthokchaba thorum Northeast dialogue hairiba dialogue asi lamdam masida thokliba maruoiba thawda wathoksing kupna khanna nainabagi thorum amani. So welcome to Northeast dialogue where issues speak louder than the words. Tonight our topic on Northeast dialogue is leaders BEELINE for Manipur. Hairiba hiram sing matangda kana nainabagi damakta khoi studio da lengsin bidun leibire ahanba maktada Kshetrimayum Santa Secretary CPI M aduga India Bloc Manipur gi convener so ibiriba oza Santa bu hama maktada taram noksari Northeast window mai kaitagi. Thank you so much. Ani suba panelist na M Suresh Kumar Spokesperson BJP Manipur Suresh Kumar buzu hama maktada taram noksari amasung thagachari loinana suba panelist na group captain BN Sharma spokesperson of RPI koi group captain buzu taram na oksari amasung thagachari ai ahamba wahangje makta dum hangjarage chamane to han khwaidagi handagi hobiro oza Santa di hobiro oza Santa hadak lakatoriba 35 suba Lok Sabha election asi Manipur dadi mahuk sagumna pesa nusa da corruption da kaya yagadam mante handakti Prajana Thadra Kodi board as Manipur, Ima Lebak Pukan Bangam Gadava, Ima Lebak Kidamanta, Parliament the Chatlaga, Wang Bangam Gadava, Mirabadu Kalakan Hanga Taze, Chamatangida, was a San Tagiba, Mota Hamada, Karamba Kendina, Manipur the guitar, but quite a funny can be. I some Kunzagi Yaiphaba, Peshadim Zamani, Pesayi, but not Opamani, Aduma, Yam Samne Kunzage, Ademana, a quay Mirepsi, a quay. Number one, Inner Manipur Parliamentary constituency the Taruni Laise. Aduga outer na Quigi Madi Nilaise. Mashida Quay Aniyamana, a Quigi recognized National Party ni. Aduga Amana raised their party hypetaria, RPI Sina, RPI at Walla Sina. Maquiji, a Quigi Numisan Palto Matam the Quay Mitarazangi Moise. Adu independent mayam the shoe, Makuji Mitara Trasangi, Aduga Akwegi National not state recognized parties in me among them proposal with BI. Cannot hold that. Aduna Quito is me, mayam, she Matic Chavang Haktani, my Maggie Lamda, Hitwishing to a Hivatare, Akwegi BJP, Akwegi Tonazum Santa Kumar. Hana IPS of Shower Money Housing Mantishu will be even a demon a quay Congress key, a quay Professor Bimor Markshu Hituation to Verba Maruina left key Satachina a quay was gardener live at Dumziani a quay Joaniru University Marks Ozamani the gay a Tawalegi a quay Maheshurero, Man, my Pava, I the my Kenosida Mani Masu, Aduga Kakuzu, my power film, Romani, Aduga, a quiggy Sarat Hirashi, a quiggy retired Colonel Sarat Masu, my power, me money, Aduga, Tum Sanasi, Marshina, quite a bossy thing of me, my MPC, my home locomotive money, and Mazu Mina, Masakana, my home look the Minoko, Kavaka, and Aduna. Moy loina wa ngang bada di phagado ngak te nadu wa du kumai ngang ga de hai bi ni khoi to si akhoi na aina sum yeng kan da akhoi gi ahan bada thaina Manipur ri sum yeng matam da oja gu mu ukil gu masi masina akhoi rajniti yauraga MLA oi ba MP oi ba masi yamna channa ri Manipur matam da gi thain da gi keno to wo keno sing sida CPI gi su ngangu mu hin ro ukil ni adagi akhoi paung me ga chandra ukil ni adum Aduga Kim Gangte, Adum Ozani, Moisudum, Aduna, Adum Tawaduga, a query, and there was a Sigum, my Amsida, Mosi Pazana Tamudo, Waduga, a film with the Sushi, a quaggy, a kind of Harasi, a quaggy, a somewhat of filmgi, can only Satuonsina, Hojiti and Silepi, Mausu Parliament, and Fazana, a quaggy participate over a quaggy, me money, a quaggy. Mrs. Bachchan, Amitabh Bachchan ki Magi Kenoshimazu, Parliament of Fazana Tambaitare. Adu my Magi Hiram the Pazan Tamevadu, Luridi, Manipur Ladi, Karpixella Pivatare. A quasi Bar Pumbagi, Nang by Mota Manipur, Yam Manganing the Duneva. Aduna in the Sunkamata, I around Shida, Kanana Kaga de Gay and Kanavi Mota, Mohito Museatum,
chap chana dum mai magi ke no interested manipuri dum thambang ba mi ngak ten hai jahan ba ong thamjagi Secretary tholaiba mipung khudimak se manipur gi damangta manipur bu nungsijaba candidate ngaktan habi bani Secretary oja santa I makha chatrak ba dialogue makha chatrak ba dai koi BJP gi spokesperson Suresh Kumar da hangjagi Suresh Kumar mayam na hangnari je Suresh Kumar jin hangai kadai da chalure u gi da kuire na koi comment jam hangbire viewers na ju koi topic hodringai da jai tara Chama tang happy happy mo loina na koi using manaba question du dai tara koi using manipur da tholaiba irang tha tara mathoi thola bosi bogda koi delhi rom dagi mi ka lakhi boide lakhi ba ude laksu lakhi de mi khara khatana tana koi Rahul Gandhi anira kumdi lame ahambla amada di Bishanpur dagi na chat pa yada dagi helicopter da moirang amadi Susanpur chalura ga unarure ani chupala pada di Bharat ne joro yatra khongsom dagi hogi budlam pirame duga ate opposition ge MLA MPs khar la pirame dugu BJP ruling party dagi oibadi koi MOS hai tare MOS home pai riba setin na la mi duga koi home minister Amit Shah ju la mi do amuhna la kana ga la kidre swai matang sida hojiki koi Suresh na BJP gi maikei dagi hai tare hojik Manipur da tangdu leita hojibu leita dri tangdu leita da basda election di lakadore aduga BJP dagi thadore ba candidate se kari maram gi hana gi candidate hoji hoji wariba RK Ranjan thaduk traga anobam silai no haibasi matang da haibiro adu matau karamna hoji thadore ba koi hoji hoji honorable minister jo ibiri ba tamo Basanta Kumar jina hena phai haiji kai maram gi no haibiro okay han mamata da ai tamo enkarbu kai kuno butchari tamo no je han mata hangbi ba ai sinan kai kadai da chalurage hai basi kanoni yamna advertise tauba kan mithai ama yen bagi ju Facebook ta ekta thagat pa adagi achapor ama yen bagi ju Facebook ta thagat pa adagi lan ni ga haraga lan da wangang ru ekta Facebook ta thagat pa group ki category da chanba misak ama chade maram aduna thogi ba irang se yamna sensitive oi ba issue oi ba adugi mathakta as a citizen of India amadi Manipur gi izati ama oina adagi indigenous person ama oina akoi thoi ba irang sida maram cha cha dana hekta ngang ba sakpa yadaba haiba musu leiba aduna ai se taseng namak yamna advertise pamjadaba misak ama oibana ai TV discussion da hoi invite laktaba nate adum thokna ba hairi adu ai health problem su isa gi leijaba maram duna ai se taseng na ai gi health checkup su ima palam da matam khara tawjuru re maram aduna thoksadabani praja singna madugi damakta sauning ba group amasu yarongani thorak tabagi madudagi thorak tarena phai na khanbu kangbu amsu yarongani yam nungai jada ba hai tare ade akhoi party BJP party oire BJP party da yawbani hairaga khoi je hekta kari hai tare biden chalan gadagi ai yam nungai tabin sidena malai 2023 ai November sidani ai chumna ka ki sam ka uraga phamamani adu da ba video kapaga kari hai tare ai ji biden channa ba hotna jaba group amasu lai aduna adugumba sing adudagi khitang labna leirubani aduga health gi maram leibana ai kari hatare discussion singda maru oina ai thoksagi dabani aduna maru oiba point da laba kanda hojik anchor na habi kiba ekoi gi inner Manipur parliamentary constituency gi candidate oiriba hojik honorable education minister minguna panjarabada Sri Thonhaujam Basanta Kumar si kari gi dabakta matik chari bano ahan baraunda aigi kaka santana haibi khre madudi masi retired IPS officer amani bureaucrat officer amani yamna distinguished oiba service ta lairamba experience lairaba legislature amasuni adugi mathakta experience lairaba minister amani maramaduna mahakasi matik chari basi karigino mahaki educational qualification background yengba kanda MA LLB ni Delhi University amadi Manipur University gi matung makhada Saint Stephen College ki adugumba student ni madugi matungda Indian Police Service da chahi kya thabak torom matungda Manipur da thoiba issue mayam sida matau karamna muktang parja gi seba tawdagi haibadagi chahi nipan masagi service leina voluntary retirement lauthoga adugumba election thengna khiba misakni amadi Manipur gi adugumba inthuba ngamaroi daba Congress ki president oiramba Sri Loken mu maithiba piramba adugumba yamna matik charaba candidate ni maramdi karigino haiba kanda aina hajakibaduni well experienced legislature amani well experienced minister amani madugi matakta honorable Sharma Pirates education plus law and legislative affairs ni legislative affairs ka parliamentary affairs ka yamna manaba po ni maramdi state na legislative assembly haibani aduga national na ko Lok Sabha Rajya Sabha haibani adura parliamentary affairs ki minister amana
अखोई इनर की कैंडिडेट ओरक पाइबसे पार्लियामेंट की लेरिबा rules of procedures adagi conduct of business magi norms mayama parliamentary norms mayama fajana khangaba yamna qualified oiba best candidate ado oiba ki damakta aikoi ki honorable education minister Sri Basanta Kumar sa aikoi inner ki candidate oibani praja singda tongan ba election ki propaganda ne haiduna panghai da haiba panghun da hun busu ai pamjade maramdi karigino haiba matamda handak lakadur election je yamna Manipur the toy issue se kanana lusin bangam katage haibase aikoi naina fam thoi maramdi karigino aikoi na sidagi miu thakhraga opposition oina phamugadaba mi dudi kari kanagani maramdi karigino haiba matamda opposition oina leiba taragadi parliament da mahak na ngangningba Manipur issue pukat ke haiba taragasu parliament gi norm da time slot piba matamda member yamna leitaba party dadi kashu matam sangna piroi example oina haijage hojik luri si kaino congress si candidate chani ko humdrani thoi bau suna moi candidate list phongba ngamdri adu ga taragadi parliament da sarkar semna ba magic number dakar oirba si 272 seats ni minimum si labor kanda ikoi magic number yauraga sarkar sem ga durbani chani humdrani thoi bau ba candidate fill to bangam da taragadi makoi che sarkar semroi habese congress masana yazara bane adu ba taragadi sarkar semoi da ba party ki candidate na parliament tharu ki ba taragadi matau karamna mahaki oibo opinion mangna hojik tv da ngangi bese parliament da ngang bai matam phangaroiba maramdi karigino haiba kanda sarkar semba da yaudaba opposition ki opposition leader oiriba Malik Arjun Kharge honorable MP adu dagi Rahul Gandhi ji honorable MP makhoi phawba minute 35 dagi hen hojik phangba ngamdre adu ba taragadi leader na taba MP khakta ahan bo ina kare han lawraseba adu tarag mana matau karamna minute phangadro Rahul Gandhi ngangan dabida Malik Arjun Kharge ngangan dabida adutagi akoigi sasi tharu ngangan dabida haiba mising ji nganganu ai ngange haiba sibu osabi mona haiba ngamgadraba congress ki leader sing duda maduna masigumba manungi oiba political i Indian constitution ki makha da leiriba parliamentary ki norms adigi rule of procedures khangdaba conduct of business ki ethics khangdaba mina haigdaba profession ni di hairaga praja sing da masida ai di parliament chalaga lawrugani matam phangdragadi kamaina lawrugani mapanda lawruga disqualified dum saba tabani aduna ikoina darkar oibsi karino sarkar semgadaba party hojik India da sarkar semgani haibsi kanano BJP ni maramdi karigi ahum suba prime minister ani ahum lak suba third term oina honorable prime minister Narendra Modi na prime minister oiragani masida sarkar sembasida yauna magi damaktani prime minister Narendra Modi amadi Amit Shah na masina khwaidagi matik charaba candidate ni hairagani aikoi honorable minister Kshetrimayum Basanta Kumar da ticket biribani prime minister na yarak pa haibase hojik praja sing na hai prime minister na hoyema hairagadi home minister na hoyema hairagadi Manipur gi solution gini atungani maramdi aikoi mapi mapa haibase prime minister home minister ni adu bataragadi prime minister home minister na thajaraga ticket piriba mi du da thagat pa taragadi honorable minister Kshetrimayum Santa Kumar aigi uncle na sukchoi thujana parliament da lobby tawraga Manipur gi issue se nei da yade haina mahana honorable home minister amadi prime minister da haiba taragadi wadu tagane ba maramdi makhoi ani na thajaraga pira iba misaki ticket ne ba phangi basi maduni sigumba practically oiba pota yengagani aina haijari basi experience ki term da yengbada ai anchor da kenong ta haijarake mayam ne basi yam chamba ai pramana maka aeroplane suk thau driba pilot amana aeroplane thauba taragadi aeroplane tongnaba mi leiroi gari thauba soi eitaba mi amana gari thauba taragadi gari accident thokani maramaduna legislature amoina experience leiraba minister amoina experience leiraba administrator amoina IPS officer matam kuina puraba adigi Manipur gi kachin koya da IPS amo oringa da police service da leiringa da kachin koya sin mathungna chalaba experience leiraba legislature asina parliamentarian oiba taragadi Manipur gi issue se parliament da lobby tawnaraga Manipur issue solution puraba ngamgadaba yamna commitment leiba leader ni aikoi gi candidate Sri Kshetrimayum Santa Kumar maramaduna praja singna gari thoba haitaba mida gari thona ba haibiganu accident thokani pilot soi oidriba mi da flight paina ba haibiganu accident thokani maramaduna experience da yengba kanda Tamo Basanta is far honorable minister Basanta is very far better than any other remaining candidate I have often thank you Thakachari Suresh Kumar bagi BJP ki side tagi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯕꯁꯟꯇ ꯀꯨꯃꯥꯔꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯉꯥꯡꯉꯨꯕꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯀꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯕꯤ ꯑꯦꯟ ꯁꯔꯃꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ प्रजाꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯨ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯋꯥ ꯐꯖꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯇꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯥꯏ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯅꯤ ꯀꯩ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯕꯅꯣꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯁꯨꯔꯦꯁꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯔꯨꯂꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯃꯍꯦꯁꯣꯔ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯄꯣꯔꯇꯔꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯥ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯅꯤꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ अदर एलायंस एनडीए ब्लॉक हाइना मैमना मणिपुर खंगरिबा कैंडिडेट मणिपुर दा हुजिक थागलगले मैम से मतिक लोइने सारे हाइना खनने नबिग्रा अदुगा अइना हाइजनिंगेबदी ख्वाइदगी हेना मतिक चाबा कैंडिडेट टी अखोयगे माइसोर थौनाउजम सिने करिगिनो हाइबदी मैमनसु हेना लोइना खंगनरबने हंदकी हौरगलिबा था तनमाथोय चुपना हौजिक फावबो लोइसनबा ngamdriba irang asida माइसोर थौनाउजमना करी करम्बा थौदांग मणिपुर अमसुंग मणिपुर की मपान लौगी है हाइबसे मयाम लोइना खंगबिरबने महाकना भारत की अतोप अतोप स्टेट कयादा चत्तुना मणिपुर मचा मयाम खोमजिनबा अमसुंग मणिपुर मचा नतबा अखोइना मैतैलोंदा हायरगा मयांग मचा हाइना खंगनबा मखोइ मयाम सिदा अखोइगी मणिपुर की नेरेटिव असे असेंग नेरेटिव असे माना मयामदा खंगहनबदा अचौ थौदांग अमा याव सबना हायरबदा हनजन हनजन जो हाइजगरा अमकुसो हाइजगे अखोइगी मैतै हाइबे जाति की इमेज से याम थिना लुक डाउन तौरबो मतमदा महेसर थौनाउजम होनखिबा महाकी थौदांग अदो मयामना काउनदे अदुगा लोइने लोइनेना अखोइगी मणिपुर की मनुंगदा लैरिबा इमा इबेल इचल इचे मयामगी मखोइगी मयुम मई थाबिदुना रिलीफ कैम्प दा लाकपा मतमदा कयाद वाखिबा हाइबदो मैम लोइना खंगबिरमनी अदुबु ngasi फावबदा लैरिबा सरकार अमसुंग हानगी पॉलिसी सिलंबा सरकारना लानबदगी लेफम चाबम खंगदना मयुम फावबा चंगम ngamdri ngasi बफर जोन हाइ थोनजनदना कोई सिक्योरिटी फोर्स ना ngaga thamdana mayum फावबा चंगम ngamdre अदुगा अमरोमदा अखोइबु हालगिबा अखोइबु नेहटलिबा कांगबु अदुनदी मखोइगिदी सुविधा मयाम पीदुना इम्फाल फावबा लाकपदा डिस्काउंटेड रेट हेलीकॉप्टर सर्विस अदुगा इम्फाल दगी सुम थोक्तुना चक्किबा तौरगमसुं अखोइगी मैतै मचा इरैचा मयाम सिदि करिगुंबा सुविधा मत पीदबा एरोप्लेन की भाड़ा सु हेंगलकले डिमांड हेंगलकलुगिना लाइरब मयाम वारे मसिगी मयाम असिगी इशू से महेसोर थौनाउजमना महाकना करिसु एमएलए अमसुं एमपी ओइदबा महाकना दिल्ली दा मफम मफम दा चत्तुना एमपीस के आगे थोंग थिंदुना महाकना ngamjaba sangtida मैम उनग्रे राजनाथ सिंह आई हंजन हंजन हाइजन मैम वारो बिगनो अमुका निंजंगजगे डिफेंस मिनिस्टर होम मिनिस्टर मैम उनदना मा अचौब थौदांग अमा लौरे अदुगिसु मथक्ता महाकना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस पाइबिरिबा आरपीआई की ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अतौले मंगोंदा हाइजरगा अखोइगी सिदा वारबा शेड्यूल कास्ट की प्रजा सिंहबु मखोइगी स्टेटस हंगनबा मखोइगी करी थौरांग तौरगे हाइना स्टेटसु से हेलखी स्टेट गवर्नमेंट करी तौना हाइबदि ngasi बाउदा अखोइसु खंगजद्रे करी हलखिगे हाइबदो सिगुंबा थौदांग मयाम से महेसोर थौनाउजम श्री महेसोर थौनाउजम मसामक एमपी एमएलए ओइद्रगसु थोंग थिन थिन मफम खुदिन का चत्तना महाकना हाइजदुना करिगुंबा खरदसु तौबंगमे अदुगा इमा इबेल वारिबा मयाम सिंग मफमदु चत्पदा इमा इबेल मयाम हराउजे अमसुंग कप्तना मांगोंदा हाइजे महेश नंग बोट लेप्तबा यारोय नंग अमर पालगे नंगुंबा इरैचा अमना मपानदा चतलगा पॉलिसी सेमदा यावरगदी अखोइगी फिल्म सिंग असि सुमाइना तारोइदबनी हाइना इरे इमा इबेल इचा इचिल इचा
चल इवेंट मैम अमना महाकु सपोर्ट तौदुना ngasi vote asi lepani aduna mahaki web asi yamna phajai aina hana so haijakra sigumba manipuri politics ta haijage after independence or after merger to India sigumba leader amana lead tawraga achobu web ama habse manipuri politics ta ngasi bobo thoktre hoi hiram kaya amadadi maheshwar dagi henba oiram bayai adubu as a leader Mahesh is the best among the available candidates right now masi haina thamjaning ai aduga mark masamak su engineer ni qualified aduga ekoi gi manipur da natna bharat ki samaj ase dedi engineer amasung doctor tang ba habse khwai digi lairi khan ba crim level dunia khane aduna mahak intelligence hoy hard working hoy dedicated ni mayam nungsibi mayang gi problem khangbi aduna mangon da thaja ba thamani na handak ki matang ase dedi mark na khwai digi phaba candidate ni haina thamjarage Secretary Group Captain BN Sharma, Maheshwar is the best candidate among the candidates. Secretary, I dialogue in Makasa Trap, Suresh Kumar, Tangalak, Suresh BJP outer constitution candidate Haduk Tavida, NPF to support origin. Zita Sing BJP outer the BJP ring the candidate what Kabanga Muitava, candidate Labor, Natragata Kari, Hiram Labor. Kanoni, outer the candidate Haduk Trivicity. कोई एनडीए अलायंस की मखादा एनपीएफ सु याउबा दुगुम्बा पार्टी अमनी अदुना इकोइना आउटर दानी कम कैंडिडेट कनो इलेक्शन से याम करी ओइबा कम क्रिटिकल ओइबा इलेक्शन ओइगदबनी अदु इकोइना एनपीएफ ता सपोर्ट तोरिबगी मरम से करिगनो हाइबा कांदा एनडीए ओइमिनबा मदुगी मरकता अंडरस्टैंडिंग अमा लैबा अदुना इकोइ एनपीएफ ता इकोइना सपोर्ट तोबनी मदुदा मरमदी हयेंग सरकार सेमदा एनपीएफ तो अदुम इकोइगी बीजेपी की एनडीए गवर्नमेंट दा याउगदा उलेरबनी aduna maduda hena idea kai dabrana khali madugi su kari su akai balaite maramdi kari hada pre poll alliance post poll alliance ha basi india ge democracy da electoral policy da yaba aina yaba constitution na yaba adugum potni maramaduna maduda akai balaite pre poll alliance oiba party ni india da yawni maramaduna ikoin npf da support tawjabane Suresh Kumar I dialogue in Makasa Trap Day was a Santa Laxage was a Paki Hosek Suresh Mang Daibi Mandar Lakriba, Tranipan Super Lok Sabah election the Zukai BJP Nadum ruling Oiragani, Noinana, by opposition in a candidate Chatpataragadi, for example, Congress ki was a Bimol Bimol Chatpataragadi, Wangang Boko Pamoi, Haize, where was a Santa Morta, Masi Jumina Kangadana, Lalina Kangadra, Habiro, Aduga outer parliamentary constitution the Congress ki, Tola Ibase, Sinakiamuyamna. Kan gadage BJP mai thim ngam gadra BJP na support tawba NPF se mai thim ngam gadra ai se ahamada khoi Suresh na hai hibedo ada yamna thajan hai basi dai yam ngai aduga khoi gi candidate ani sida Suresh na hai gi bimu tungna ruling da yawani hai ani se amana Maheshwar su hai ba kari opposition na leidi no ai di ruling da kan tongni hai ba se Maheshwar hai ba Mr. Sharma hai ko Maheshwar aduga BJP की अकोई की सुरेश हाई भी मतलब नमाज़ रूलिंग दे लेगे सीने बा अकोई न हाई दी भारत 18 लोकसभा इलेक्शन से मशीलो का ने रूलिंग ओपोजिशन खंग दो ही ने बा मकोई से अकोई की इवेलेटिंग ना खुदों हाथ पाए दो अदुनी कनाना रूलिंग हुई दी खंग दी ना मुझे थाजे बही हुआ ने रुको अदे मना अदु नहीं कहीं ओपोजिशन ने लेकिन तब अदु दी अकोई की इंडिया बोलो वाला सुई सुंगसल कदो ही हुआ है बा क्वेश्चन दी अदु ना अइना अमा हाइजे बता अकोई अमना मणिपुर अकोई एनडीए से मोई अलायंस कायरे हाइजे आरपीआई अठवाले से एनडीए की पार्ट इन पार्शल मनेबा मकोई मिस्टर अठवाले से अकोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट अकोई सोशल जस्टिस ओइरी बने नत्र शर्मा अदुना अलायंस कायरे मोई अदुगा अदुन सीमा लेजरे अदेमना ngasai Congress ki Congress khakte palleba Congress se maji maru bu constituent namane akoi Indian National Developmental Inclusive Alliance ki akoi na thene je Congress khakte thene na te ba CPI CPM ate te party ni am yawa 24 party ne ba Congress ki masing do na Congress na masing do sa ama ka ba ya ama ka ba ya se adu na akoi Suresh na bi Congress खगदे पनबदो इंडिया ब्लो हायर मदि माइ जुम्बे यादो कांग्रेस खक्तेगी नते खोइ सिमको कनो त अदु मा हाइजरके अदगे मना अखोइगी यामना कनो त बदा अखोइगी
अखोई सुरेश ना माना मा सुमी मा कुई न वांगांग दबदगी माना इन्फॉर्मेशन खर वाट पोर मनी है पार्लियामेंट की मपान दा अखोई मणिपुर वांगांग डिस्क्वालीफाई तौनी हाइरी है सुरेश हाइगी बनी को सिमजु लाहनबा सुरेश अदुना मथक न चुथोरकने खल्ली आइदी वाजे ngang शांतजु ngang बि याय पार्लियामेंट की मपान मेम अखोई तौदि पार्लियामेंटरी फाइट एंड एक्स्ट्रा पार्लियामेंटरी फाइट नेबा एमपी ना मपान ngang बसु याय मणिपुरी इशू दा भारत की इशू दा सिम लैरे अदे मना अखोई मोदी ना वा ngangalकनी हाइबसी मणिपुर का रदि सिनेबा अखोई सुरेश ना हाइसे हौजी मोदी ने पाइरेबा मणिपुर दगी एमपी अहुम नेबा मणिपुरी हदकी मणिपुरी ngamगदोबि सुजी मणिपुर दा लेबा अखोई हौजी हौजी मंत्री ओरिबा एमओएस अखोई एजुकेशन अमसुंग कैनोगी ओरिबा अखोई एक्सटर्नल अफेयर्स की एमओएस ओरिबा अखोई यामुंग रंजन जे वा ngangi दियाबा अदगी मु अखोई अखोई राय सभागी अखोई लेसेम बसे वा ngangi देबा मनु nganगन दियाबा अदगी मु डॉक्टर फोजे अखोई आउटरी से माजी एनपीएफ नेबा माना वा ngangi हाई मतम बीजेपी ने nganगन दिया हैबा अदुनदी मागी सिमसु लालेबा मुसु मोदी ने nganगन दियाबा हाइदी मोदी की पार्टी बीजेपी ना मागी पार्टी नतबा एमपीएफ की निबो nganगन दियाबा मणिपुर इशू सिद को सिमसि ओने को दिगोइना हाइजैसे सिमयाम खंगी मने अखोई कनुगी खबरन जो खंगी मने अदुना माना पायलट हाइदियाबा राज्य सभा लोक सभा एमएलए एमपी इलेक्टेड है सिदी अखोइना लाई याम हैरे क्लास याम हैरे पाइलोनी अदुनी जिनियान हाइबी वा लेते अदुनी ममांग लोइना तरु मुसी मतिक चाय हाइजरिदो अदु मागी तो कुमाई तौना मतिक चा ओहेलकदे दुनेबा ममनी क्वालिफिकेशन लेतेबा लाई हैतेबा मिसु अखोई एमपी होइबा एमएलए होइबा मंत्री होइबा याबा अखोई केनोसिदको अदु माई थमजगे अदुसिदा हाइदी एक्सपीरियंस ले हाइबने अदुनी एक्सपीरियंस लेरबा यामुन जजे करी पीरिनो बीजेपी की केनोसिना माजु प्रोफेसर ओरमिनी अरे रिसर्च ओरमिनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मगी अदुगा मिनिस्टर विस्टेज ओरिबने माजे अदुना सिमा माइ सिमा इन लोन कल्चर अदे अमदा अइना मसे हाइजरसिदो आइदी यामना पामे बीजेपी ना अखोई मणिपुर मखोई एनडीए अलायंस है टोटल एडजस्टमेंट नत्र यानब पामदी महेश्वर नत्रगा अखोई थोनाउजुम की बसंत कुमार अमले पियोबा अखोई इंडिया ब्लॉक की टोटल यानइबसिदा मी अममद थागतपा होय अखोइना हौरप मतमदा दुदा तौब खोप सिदियनब खोनबगी खरा नुगाइनदब लेकी खरा सुइनबको बट हौजिति अखोई टोटल अखोई फाइट तौरनेबा यानदब अमत लेतेबा अखोइदा अदुना अखोइना पामिदी अपुनबसिनेबा हौजिति अखोई कोलिशन इरानेबा बीजेपी ना हौजिक मानसु 303 ने 303 ने मोइना पार्लियामेंट मोइ लोकसभा लेबा मसिजे अदु अथवाले माजे वोट काबसु नतेबा मा नोमिनेटेड नेबा मादी माजु पुसलगा अखोई केनो तौसिनेबा मंत्री ओलेसिनेबा अदु हौजिति कोलिशन एरिया सिदा अखोई एनडीए दे याइबा पार्टी सिंग असिना मणिपुर दबौ यानबल लेत्रगन भारतपुर मते कुमार यानदुनो अदुने इन क्वेश्चन दि अदुना आइना मसिम लोइना हाइजरा मतुंदा आइना ख्वाइदगी फबसे आइना फास जाउना मोइ लोइनो केनो तौब ngaten ai hojik ai mo pijarake केनो मतंदा से अखोई हौजिक लेइबा थेनइबा मयाम सिदा ख्वाइदगी हेना एक्सपीरियंस ले माइ सात्रगी मतमदगी अखोई अंदलोन तौक्तन खोतना अखोइन पामिसे एजिटेटर मनने पामिसे अदो खंगजु खंग बाई सुइबा आई माउंट हाइजरे लाई हैबा हिता बाउदुदा सिदा मत लेते पैसा पाइ दम त लेते लोइना म एमपी बे तौबदबु अखोइगी एलायंस कैनोना इंडिया ब्लोना मणिपुर दा पुथोइबा अखोइ आमरि नई हान हाइजगे को इनर दा पुथोइबा अखोइगी बिमोजी मसात ओइनदगी अखोइगी मसाकी अखोई ऑफिसर होइदना जनरल सेक्रेटरी होइदना दिल्ली दा मणिपुर की इशू में आम तौदना अखोई मणिपुरी मा पुन्ननबा अखोई अंदलोजे मा 90 दगी हौरबने मादी अदु मा ओजाओ मुतुंगजु मणिपुरी इशू दा से मोनोरमा इशू दा अममदा दगी बोसे कुमाय थादब दगी हाइबगी कैनोस दा मयाम ओपिनियन लौदना खोतना से ममागी 2012 की अखोई कैनोगी इलेक्शन दसु अखोई मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन दसु मसिदा माना मयाम ओपिनियन लौदना खोतना तौरबने इजुकेट तौरबनेबा अदुना अखोइना खनबदा मासिदी ngasi ngarang ta akoina puthokpana amana haiba akoi tarusi manungda atai mayam se akoi masa na MLA hoijege na
खोम कान लेपचरप से अखोई बीजेपी की अखोई ऑनरेबल एमएलए अखोई मिसो अखोई थौनाउजम बसंत कुमार सी आईपीएस यामना फमी अदु ममांग दा कैंपेन होवे अखोई माना एमएलए होदिंगसिदे एमपी लेपनेना मैं उरमगनी लंबी दे सोक मागी पोस्टर दो माई फोटो कलर द तौर सुरेश तौगिबने उरमगनेबा मोई बोट लेपचरगे आइन थोप मी गातने हाइबा मंगा मदि अदुगा बिमोलदी मपुजी दे बोले के खनगिदब मीने मादी मणिपुरी सुइदा हौपदि मा 90 दे हौरेगो माने याम पिङेदगी अदुगा अदु हौजिक फाउदा बोले के खन माक्ति मयामना थिरगा कुमाइ तौदन फाइट होनगदगी हाइबदुनेबा मयाम से अखोई मसाना एमएलए लेके अदुगा लोकसभा लेके अदुदा लेके हाइरगा लोइना तौप गाक्तदने अदुबु हाइबा अखोई प्रोफेसर अखोई बिमोल सिदी माक्ति कुमाइ तौगे मसाना बोल लेके हाइर चुंगथोप नते मयामना नंगतदी यारोय हाइबसिनेबा तौई अखोई महेश्वरजु बोल लेखरेगो केसाम थोंदा आई खमी माना बोल कुम पोखलोपा एमएलए ओइनबा खोनबा हौजि लोकसभा जुमा मयाम भम चतन गोतन बोटी लेंगनबा जे माजी इंस्टिगेट तौजेबा मा मसाना प्रोजेक्ट अदु बिमोली मदु सुंतौ तौगिदि मादि अदु अखोइनी मिदि लेबा कनगदौबा फम पाइनिंग वा नतबा लेबा की दौदा लावबा अदुगा मणिपुर की अदुगा भारत की अदु पृथ्वी मफम खुदि लावबा अदुगा जाति खुदिमकी वा ngang से अखोई मणिपुर बोले के नगा नाउता सुंगांगदी कुमाइन लेट तौइनो नगा प्रजा कयाम लेना अदुगे मैतई मायौता nganगदी कुमाइ तौदना बोले कोदिनो सिमादुना बिमोजी अदु वन्न तौगा मथमोइद मा लेरंबा याय अदुबु अपुन मणिपुर की अपुन भारत की वा ngang मीने मादी कनागुंबा इति ग्रुप बमदगी मायौता मा वा ngang दिएबा अदुबु मी ओइनो वा ngang मी फतबा खोतबा मा तो अदुगी मायौता वा ngang अमना आउटरी हाइजेगे आउटरी अखोजे 100% सी मणिपुर पुंबदे हाइरे आउटरी से जाने आउटरी दे अखोगी अल्फ्रेड अखोगी कांगम अखोगी अल्फ्रेड कांगम अठरजे मार्क्सु यामना एमएलए पनी माउस ख्वाइदगी बेस्ट अखोई ऑडिटर योबा तांगुल मरकता हौजेगी सिंगी कांगुद माइ ममांगदै लेमया को पाबुंग रिसामोय करोय सैजाय करोय लेमया हौजिति तांगुल मरकता ट्राइबल मत मामुक फजना वा ngang मीसे लेते माजु अखोई नगा खक्तगी वा ngang दबा अदु मैतै खक्तगी वा ngang दबा अदु मी अमने माना अदुना माजु लाइसु हेबा माजु मपानदा दिल्ली दा कदम तमक्तन खोक्तन तौबा अदुगा माकी फैमिली बेयावने जदुम फरकपा अदु माजु तसेंबदी बोले केन थोप नते हंदकी सिटी मयामना फाबनेबा मासिदी ए सुमाइ तौदे नंग तौदे यादे प्रेशर में लापदे अदु माज कॉन्शियस दा अखोगी कांग्रेस दा मतोम दा थुरैबने सोम नाकंदा अदुना अखोइनि यंग मतमदा अनि मक्से वी आर वेरी प्राउड दैट अनि मक्से हंदकी इलेक्शन से सुजेना कारनी अदुगा इंडिया बोगना अखोई करिंबा अखोगी लाइव फदना अखोई मेजॉरिटी ओइदना अखोई बोगी पार्टी यामैनो को अखोई केराबा अखोई लखोई सीपीआई एम ना मरमी अखोगी कांग्रेस को फाइट तौननी एक्सेप्ट केरला नाते मफम खुदिमुक्ता कोई कांग्रेस अमदि अतेगी चमिनबा यानी केरला दि चमिनबि लखथोएबा अदुना कोई केरला दि बीजेपी खुंगुन जे हंदक से सुंता ताबंग मोय हानसु तादे अदुना हान ममाग दंती कागरे अमक को अदुना हौजी अदुना कोने तौजी स्ट्रेटेजिकल ओइबा टेक्टिकल ओइबा फाइने बखोई खोइन तौजी अदुना बीजेपी अमदि माग चमिनबा पार्टी सिंग इंडिया की मकोई लुजदबा हाइदि कैनो पोचेगी ममनजे अखोई मोय हेक पानोबदा अखोई कैनो से थाउ सि लिटर लुपा हुंफु मरि पि मरि चाम होकबा अदगी अखोई सी नरिबा कुकिंग गैस से अखोई लुपा चामी योंदिङिदा हौइति लिसिंग अमगा सहम चामी के खोलकबा बोमा दन खितंग अम हाइदरकबा अदुगी कदर तौबने खाली बीजेपी से अखोई अथवा लै दे जदे को मरदि मोइदि सुम यावबनिना को अदुना आइना सुम यांकांदा अदु अदगी 15 लाख अखोई खुदिमकी शांतगी पॉकेट अखोई याइफबगी पॉकेट अदुगी सुरेश की अखोई पॉकेट अखोई शर्मा की पॉकेट अखोई मयाम लेसी पॉकेट हापने हापी गरबायबा तौसनब कदर घातने मान तौरिसे अदुना सिगुम कदर शासन जे भारत सिदी मणिपुर सिदी लाइलासु हैबगी मसिंग यामने यामबनी मणिपुर 80% हेगलबनी अदुना सिगुम कदर सिनदी बोट काब ngमोय सुई सोइदना कोइना अखोइदी टोटल एडजस्टमेंट यामनैबा 100 यामनैबा इंडिया ब्लॉक सिदनी मुते मणिपुर फंगनी हाबजे अइना थाजे
ꯇꯧꯔꯤꯕ 35 ꯁꯨꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗ ꯁꯨꯔꯦꯁꯇ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯒ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯁꯨꯔꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 35 ꯁꯨꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯞꯄꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯃꯟ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭रिꯇꯤꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯇꯃꯣ ꯑꯦꯡꯀꯔ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯡꯀꯔꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩ ꯀꯥ ꯁꯥꯟꯇꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯂꯧꯔꯒ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯟ ꯕꯣꯜ ꯂꯦꯞꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯂꯦꯞꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯥꯔꯒ ꯂꯦꯞꯍꯟꯕꯗꯨ ꯐꯥꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯊꯤꯔꯒ ꯂꯦꯞꯄ ꯐꯥꯔꯒ ꯂꯦꯞꯄ ꯑꯩ ꯀꯀꯥꯗ ꯏꯟꯇꯔꯞ ꯇꯧꯖꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯁꯤꯕꯨ ꯊꯤꯔꯒ ꯂꯦꯞꯍꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯤꯗꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇ MP ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯤꯔꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ MP ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯃꯤꯁꯂꯤꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ प्रजा मैम थीरग लेफनबनी प्रजा मैम थीरग इंडिपेंडेंट लेपना कांग्रेस लेपिना करीगी कांग्रेस तलेबसी खतरो मणिपुर की प्रजा सिबो मणिपुर की प्रजा इचम चंब प्रजा सिबु कांग्रेस लेत्रदी यादब्राबा चमग्रब मणिपुर की प्रजा ने थीरग लेफन बोइतादी कांग्रेस करीगी लेपिनो इंडिपेंडेंट के दोबगी लेपतबनोबा मसीगुम मिसलीड तोबो मिसगाइड तोबिगनोबा अदगी अमा हाइरि ककासे एक्सपीरियंस लेबो पॉलिटिशियन अमनी ना नचामंगना यामना एप्रिशिएट तौजब रेस्पेक्ट तौजै याम नौनिंगिदी पार्लियामेंट की मपान वांग बोल लेप्तरसु याय केनो हुजिक टीवी दा ngangnarisidि ओजा बिमोन बोल लेप्तरसु ममांग अदु ngangnariदि टीवी दा रेडियो दा बोल लेप्तरदि ngang याय हारगदि अखोइना हाबदे पार्लियामेंट दा कमाइना nganगदगे मदुगी प्रोसीडिंग दो हाइबनेबा BJP कनोगुम्बा पार्लियामेंट की मपान दा अदुगी निको अदुगी नते अदु नते आयम ता हाइजरकीगे कका आयम ता हाइजर ओजा शांतमदि सुरेश अदुगी निको ओजा शांतमदि अखोइगे सुरेश अखोइगे डिस्कशन जे अखोइगे पर्सनल इशू पर्सनल एटेक जथनबजे यामना नुंगाइबा चिंगलेंबा मोंगदा डिस्कशन तौरगा येंगिबा नो ऑफेंस पर्सनल एटेक नतबिदा यम सुमना कंक्रीट ओइबा अखोइ याम शांतिदा नुक्सिन वाइ सनाजे ट्रेन ककाद कौन हाइजे कका से क्लारिफिकेशन ने अना हाइजबदू ककाना ताहौद्रगा अजे लेरक पाब यौरमरोइग हाइबदो अदुदने लाक्से मरमदि करिगिनो कौन हाइजे ककाना मतम कुइना थादोरमिना पारकपद यौरमरोइ हाइबदो मदु क्लारिफिकेशन आई पिजगे रिकॉर्ड अदुम तो येंबिरो कका फजन एक्सपीरियंस लेरमी खितंग अखोइना हाइबसु खितंग ताबियु आइदि कुइना थादोबगी पाबद यौरमरोइ हाइरे कका अदु अदुदि रिकॉर्डिंग दम येंग का कनम हाइजगे आई खनबसु पामदे येनबसु पामदे आई कनोम हाइजगेबा यूथ सिंह मिसगाइड तौगनो मिसलीड तौबिगनोबा इंडिया ब्लॉक ओइबे याय अटोप पार्टी ओइबे याय हुएवर इट इज लाना लाना पंगाई दा हाइबा टीवी डिस्कशन जिदा माइक्रोफोन दु पाइग्रे ने एकता पंगांग दा ngang पमजदेबा इंडिया पार्लियामेंट MP ओइना चट्टारगदि पार्लियामेंट मनुंग दा ngang ओइदबो ओइतारगदि आइना हाइबदि बोल लेप्तरसु टीवी दा ngang याय खबर दा ngang याय हाइजबनी पार्लियामेंट की मपानदा MP सिंह ना प्रोटेस्ट तौब तारगदि लोकसभा की स्पीकर हैव द राइट टू डिस्क्वालीफाई देम हाइबनी लोकसभा की पार्लियामेंट ngangnagdaba रिजोल्यूशन नत्रगा डिस्कशन आवर क्वेश्चन आवर स्टार क्वेश्चन आवर हाफ आवर डिस्कशन सिगी पॉसिबल पार्लियामेंट नैनदना मपान ngangadraba अदु बोल लेप्तरसु आइ हुजि ngangisidि समानैना अदुनिदा मपान ngang यारगदि बोल लेपिरुरनु हाइबनी ओजा बिमोल इंडिया ब्लॉक की कनोजे कैंडिडेट से बोल लेप्तरसु यारे मपान दा ngangbiro हाइजबा मखा तारकपदा मु करी हाय अकोइगी BJP की MP सिंह करी तौख्रगे सिदी राज्य सभा की रेकॉर्ड वेबसाइट लोकसभा की पार्लियामेंट की वेबसाइट PRS ता दुम यावरगा लेबनी 2000 कनोनी हौजिक ऑनरेबल MP राज्य सभा ओइबिरिबा ऑनरेबल सर इनिंग थोले सेम सना जावना 2020 दगिना 2024 फावदा सही औ मखाई मरमदि माना वसक लौखिबजे जुन दनी महांगना MP ओरकपदा ngasi फावदा क्वेश्चन तरेट एराइज तौख्रे दे सॉरी डिबेट डिस्कशन तरेट ता यावख्रे तोंगान तोंगान बा क्रिटिकल इशू मैमदा अदुगा 12 क्वेश्चन अमा एराइज तौख्रे विथ स्टार क्वेश्चन अन स्टार क्वेश्चन आई मणिपुर हाइजे कोई नते आई कनो ता हाइजे रके कका ताबी को
राज्य सभा की फंगी मतम दुसो तुम आई पुथोक के केबा सही अहू मका अने एमपी न ngang de हाइबदो आई ngang हाइबदो मणिपुर खनब इशू दो मणिपुर की खनब इशू सिदा ngang हाइबदो नै हाइजर कदोरिबस मणिपुर की इशू माक्तने मणिपुर की पार्लियामेंट्री नाम होइना मणिपुर रिप्रेजेंट तौ चलगदि मणिपुर की वेलफेयर नत्रगा डेवलपमेंट नत्रगा मणिपुर की इशू द ngang बनेबा आहान बदंग ngang की इशू सिंग थमजरकेबा इंटरप्ट तो बिरखिनोबा अदगी अकोई की ऑनरेबल एमपी अकोई की सर राजकुमार रंजन होजि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ओइबिरिबा सर स्टेट मंत्री ओइबिरिबा सिनसु 2019 दगी हेक फंपाई खिबदगी 2021 दमा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से यूनियन मिनिस्टर स्टेट ओइना मा वसक लौबनी मदुगी ममांग द सही अनीदा मा कोई डिस्कशन तरागा निथो यावी अदुगा स्टार क्वेश्चन मरीगा अनि स्टार क्वेश्चन अहुम अमु क्वेश्चन तरेट अमा हंगे करम करम क्वेश्चन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लौबे एग्जाम दा बंगाली मयक इबा यारमबदो मैथै मयक यानबियु हाइबदगी मैथै मयक न इबजे होजि यागदौरे इनर लाइन परमिट सिस्टम की मतंगदा वांगांग खिबदो ngasi manipur BJP na inner line permit system sana liba sineba leader singa honorable MP saranjan na ngang khibadu na neba praja sing hona khibadu na neba adu sigomba fake ta leiba ai kinom da hangjar hajar ke lai khidraba subject to correction oza abdul salam haina congress ki 2000 kano dagi 14 dagi 17 fawba rajya sabha ki MP oramba ma lai indian national congress ki question ani kha hange debate discussion ama baw yaude सही अहम मणिपुर की रिप्रेजेंट तौर कांग्रेस के अब्दुल सलाम चप ऑनरेबल तो क्वेश्चन अम बाव हंखिदे डिबेट अनि खक याउकी मसी करिगिनो मसी दी वीकर रेदर वीकेस्ट वन ऑफ द वीकेस्ट पार्लियामेंटेरियन ने अदगी अमुक आउटर की ngसा याम हाइना खिबदो आउटर दा 2009 दगिना 2019 फावदा कांग्रेस की कैंडिडेट अमा थांगसो बाइटे ऑनरेबल फॉर्मर एमपी चले सही तरह पार्लियामेंट लोकसभा दा मणिपुर की रिप्रेजेंट तौर चटखिबा ओजा थांगसो बाइटे ना सही तरह दा क्वेश्चन अहू खक हंगे डिबेट डिस्कशन तरु खक यावे सही अहू मखाई खक वर्क तौरिबा सर इनी थोड़े सेम सना जावबना डिबेट तरह नि थो यावरगा क्वेश्चन तरेट हंग ngamaga सही तरह वर्क तौवा ओजा थांगसो बाइतेना करी की दमक डिस्कशन अहू खक यावरिबनो क्वेश्चन तरु खक हंगिबनो सी द डिफरेंस अखोई दे फेक एंड फिगर नै नसे हाइबनी पंगाई दा हाइजिनबा मतम अमगी बसन की मतम दु नत्रे हौजकी नहा सिंह से यामना क्वालिफाइड ओरबा थिजिन होमजिन बयाम हाइरबा मतम ने अइन हाइरिब डेटा फेक एंड फिगर सिंह जे PRS हाइबा अकोई पार्लियामेंट राज्य सभा की रिसर्च फोरम ना हाइबा रेकॉर्ड पुनी अदुना सिगुंबा पंगाई दा हाइजिन बगी पोसे तोक्सी अदुना अइना हाइजबदी करिनो हाइबा कांदा लैरिबा इंडिया ब्लॉक की अकोई की कैंडिडेट हौजे हौजे कांग्रेस की कैंडिडेट ओरिसे कासान ता कइनोम दा हाइजर केको हौजे फोबदा कांग्रेस जे फै हाइबा वा कैंडिडेट सन हाइद्रिम याम लूरिसे हौजे कांग्रेस के कैंडिडेट ओरबा कैंडिडेट छे ngasi फावदा प्रेस मीडिया अमतदा कांग्रेस या फोबा पार्टी नि BJP दगी हेना फै जे सुखथा थागत्रिबा आइना सुम खनबदा माजे फारगा लेफल याजे चुमनी मयामना थेमगा लेफनबो ओइरनी अदुगा अमुक करिगी दमकता महांगना बोल लेपक पिबनो हाइबसे बोल लेके का खनब नते हाइदो कका आई वाफम अमतंग थमजगे रिमाइंड तौजगे एनकरदसु अकोई ओजा बिमोल की अपोकपसे अकोई जम वीरेंद्र हाइरिसे 1980 की मणिपुर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन दा इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट दा वोट का लेपगा वोट लिसिंग अमगा तरे फंखिबने फैमिली बैकग्राउंड दा पॉलिटिकली बैकग्राउंड लेबने मरम ओइरगा महा की पॉलिटिकल एम्बिशियस तो माई पांगना बगिन मुक्ता वोट लेपनी मणिपुर की इशू दा वोट लेपनते मणिपुर की इशू से हंदक की इशू सिरो इनर लाइन परमिट सिस्टम की मतंग दा ओजाबी मोल कदाय दा लेगे CAB की मतंग दा ओजाबी मोल कदाय दा लेगे शर्मिला की मतंग दा ओजाबी मोल कदोम दा चखिगे नते हुजिना एक ओइना लाखिबनी मतम दुता बिल ओइना लेरमिबनी CAB हाइरमी एक तुदी अखोइना डिमांड तौर मतुंग चनरकपनी ILP की मतंग दा ओजाजी काय लेरुगेबा ओजाबी मोल खक्तराबा मणिपुर दा लेरिबो प्रोफेसर सिबो आई खक्तनी मणिपुर की सुदा ngang प्रोफेसर ओजा दना बिलाइ श्रम ngang दब्रो ओजा जिंगा नाइसना ngang दब्रो इंटेलेक्चुअल दा ओजा खाइदे मणिपुर की सुदा याव दब्रो ओजा प्रियोरंजन मणिपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर याव दब्रो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओजा मरियु ngang दब्रो सिगुंबा इगो यामना लेबा मा मसाना मसाजे याम फैना खंजबा ओजागी इगोगी ओइबा वखंदुननी ngasi मणिपुर दा थोइबा वायलेंस सिदा अपॉर्चुनिटी अमा येंगा एज अ अपॉर्चुनिटी अमा ओइना मणिपुर की चाम लुरबा टाइमिंग सिदा मणिपुर नुसिबा सारगा नोंगा फादो मणिपुर दा लागा वोट लेपसे मसिदनी मणिपुर की प्रजा सिंह ज्ञान ताबियु हारिबसे मणिपुर दा थोकी बिसुसे हनंग हान बनतेना शु मयाम अमा थोकरे मतम दा यावदबा तारगदी मणिपुर सिबा हंदक खत नुसिरक प्रो ओजाबु
ओजा ने एजिटेटर होना करम थबक यावख्रबगे करम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन तो ओजा वर्क तौरबगे नंग से मयक सेंग कानदे अखोइसु ngang ba yadaba timing sum pharaga leibai wani nang na je hairagadi adu maina je record with figure ai kenom ta haijarake ai na haijari badu congress ti chani umdra ni thoidagi hena tike je thadok treba chani umdra toi phangdragadi saka semba yadeba india block na tragadi saka semba yararoi aduna congress ta yauragadi opposition da leigani congress ta karagadi haibani adu da kakana ma haibire akoi gi masing subadu kamaina hujipu iroi loidringe da kanu hatpa ai adu da kenom ta hajarake iroi loidringe da hatpa nate election haiba sidi calculation da chatpani kaka kenom ta hajarake 2019 gi election se hojik minister oibiri ba mp rk honorable sir ranjan ka bani bo la ani ga lising humphum doi ga chahum kulum doi phangi matam du da bjp se state ta kun mathoi kai 2017 gi election da aduna election da vote phangi ba percentage se 34.79% ni aduga humfu da kun mathoi ka bada out of humfu da kun mathoi ka rabina akhoi gi leiba percentage 35% ne 2017 da 35% leiba matam da ne akhoi na phangi ba vote se 35% ne mp election da adu hojik se 2024 da hojik leiba akhoi gi mla masing je bjp khakta da kunthra ni thoi ne adu ba tar ga 50% hele 57% vote phanga ga di BJP na dung karani haibani da 21 ka bada lani ga lising umphum doi phangre kunthra ni thoi kar ga di lakh mari dagi na mari makhai bok phangani adu di vote kare haijabani da calculation ni manipur history de yangbiu nasi phau da 35 lok sabha election la ise masigi mamang election sing da state leiba party du khaktana 99% sarkar MP ka bani ama khaktani oja kaka di khangbirangani ama khaktani manipur da state sarkar leiba du na ka da base ama khaktani manipur history da atop MP kudimak state leiba sarkar gi party du na loina ka bani moina support to du na ka bani aduna sigumba history mathematics calculation leiriba tarba anka sidadi lale habi gano oja ai kenom ta haijage oja na haiba kakana haibi ki bado kerala da khoi gi vote phangroi haibado gujarat tabu india block ya ka ga dorige rajasthan da kaya ka ga dorige madhya pradesh tan da katani mai thiriba arunachal pradesh ti candidate pu thorak khidre BJP na loi ka gre sigumba calculation singje oja sengna kakana praja da haibiu akhoi ju follow ra mo in injarake india block khakta de akhoi chain chaija bajuna te adu nga sai RPI ga yanagani do RPI akhoi RPI party pulli punde akhoi NDA gi alliance te leiba party ni RPI da akhoi criticize tawde bal luri badi karino matik saba candidate hai bada professor oire matik sare hai taragadi akhoi gi leiba candidate sidi IPS officer ne haijabane legislation on experience yeng se akhoi gi mantri oiri MLA oire bane adu nga sai kakana hai ki power yam pambagi ni mana seli se dol madu lale honorable candidate oiriba honorable education minister sir thongnawjam Santa kumana pham pambagi chapani hari do pham pamamagadi hauji pham pairaga leiribani education minister oiraga leiribani masi tokthogane heng MP chatka doribase pham darkar oide manipuri sune na darkar oi haiba adugu mai khoi candidate ne hana retire IPS officer oide me chahi nipan walinge da volunteer retirement lokthoga manipur kandaba yade na politics ta york ki mission ne hauji education minister law and legislative affairs pairi basinabu pham pamagadi MP chaladi pham phangni phangoi ju khangba nate pham du darkar oide manipur gi sune loi maru oi haibagi damak tabu MP lepane masidi proof ne ba aduna ni aina hajari basi aina matak ta thamja khiba adi nga sai aina hajari si kaino haiba matamda lairi ba candidate sing su I wish all the very best but luri badi parliament da wangang ba ngamkata ba haiba sida language to oiba yai qualification oiba yai experience to oiba yai punamang yengo ba kanda ai koi gi lairi ba BJP के कैंडिडेट ओइरबा ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर थौनावजम बसंत कुमार से ख्वाइदगी मतिक सारबा कैंडिडेट अमनी हाइबसे मणिपुर प्रयामदा इ हाइजगे अमदी महांग मंग अदुगुंबा ओजासिदा ऑनरेबल सारदा मयामना वोट पिबिरगदी मणिपुर की इशू से पार्लियामेंट चलगा लॉबी तौरगा मतम फंगनबा होनरगा अदुगुंबा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना थाजरिबा ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर ना थाजरिबा ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहब संत कुमार ना लॉबी तौरगा कन्विंस तौबा ngangani mangonda leiriba experience mayam si yengagadi maramudar maha se khwaidagi matik sara bai khoi MP candidate ni amadi maha suksoi soidana mai pakani maramdi hauji akoi NPF NPP tharaga aikoina leiriba candidate masing se congress ki manga khaktani manga du da inner da leiri se ahum khaktani manga du manung da inner da leiri se ahum ni adu outer da ani ni ahum sigi bol lising ni phumapan muktani polap phangaju lising ni phumapan de hena phangda wagani kasham thong da congress candidate thadokpa mi leite
candidate thadokpa ngamgide uripokta wagani sagon banda wagani haingang wagani thongju da vote phangoi adagi khurai da su vote phangoi hairiba kendra sing achida vote phangdraga bo matau karamna India block ki candidate oiriba oja bimol na matau karamna vote ka gadoriba no haibasini maramaduna kendra kunthra ni thoi leiba manipur gi inner Lok Sabha constituency asida hauzik BJP amadi saminaba singi punna kendra kumapanna BJP na palibani BJP ka saminaba party na palibani maramaduna ahunga kumapan ga yengnabada kumapan ya masing hele aduna India block ta laibiri basingna calculation fazana tawbiu aduna handaki board sidi suksoi sudana aikoi honorable sir basanta da board pibiu haraga ai ma'am thank you wise yari matam janko ai oza laksarage ko Suresh ne ngang re ina hangi question do mathang round laksarage pibi na ajin ning jari ado ai oza koi RPI gi laksarage koi gi manipur dai sakhiba koi gi MP je ayam bana ngasi faw ayam bana wangangan de ado handaki tara tere suba lok sabha gi MP da ju khwai dagi wangang da ba among the state ta koi manipur na dum oi ado ga koi aina group Captain Laksaningi je koi Maheshwar je RPI dagi thole Maheshwar je lebak ki damot yam ningjai mafam kya chatana koi ima event mayam na yam na pamdei nungsi jai aina hangjaningi ba group captain ne hangjaningi je kari gumba handak lakatar elections da Maheshwar na kari gumba maithi ba tara gadi ma je manipur praja gi mahuk sa gumman hoji honna jare smaina dum honna gidra natraga to khidra aduga kara gadi kari manipur kannab kari plan leira khwaida yana namda ai matam khara pibiyo huzik minute yankai mukti kya logjagra NDA block and the BJP block and India block and BJP block na aduna ai matam khara pibiyo huzik phawda mayam na khangbiramani India block amasung BJP na haibi gi mayam se manipur gi issue mata yaude makoina mapan chala kwangang bangamni ngamoy calculation election kaya kani kaya karoi singak tani ko adug ngasi yam nungai jaba mana in haijening si BJP ki spokesperson sula mana su clarify tawgra BJP candidate lepi RPI candidate lepi we are no more ally aduga si pre-poll you are in ko pre-poll there is no alliance between BJP or NDA or RPI is independent India block su khangbiu and hoji aina haijening si post-poll alliance ki wari di kona poll matung loirkan khanar se ngasai digi ina tajabda minute yankai manga sida India block amasung NDA block ki candidate sing na haibi spokesperson sing na haibi rise manipur gi issue mata yaude ba mayam khangbiu mayam tabiri mayam na ai khoi gi huzik lairi problem di manipur gi issue sine ba manipur si mai chai bani lan oiri bani lan loidri bani lan loidri maraka sida election commission na vote tawda ba yaroi haina tarobodagi pamjadra praja mayam sina ngasi election sida saruk yagadori bani sigi matang sa mayam nunguna khangbiu minute yang kai manga hen ngang bigre makoi ani na sorry with due respect spokesperson sing na Maheshwar thonau jam haibase mahakti praja gi issue gi damak lakpani aina so hanna naijari praja gi issue gi damak lakpani amasung praja gi issue gi wangangani parliament ta wangang daba kari topic to ama hik ngang be adu ai khoi gi manipuri topic ta ngang dagadi kari darkar lagi ngangi bodo congress ki samna haijar bada PC tambaram na kari haibi parliament ta ngarang so hijagrai ethnic cleansing by Maitai is completed in the valley jam ni kai ni haiwani NDA block ki damakta akhoi gi manipuri society se karimata udana haibane ba aduga amarom dana ngasi phawuda akhoi gi honorable Bharat ki prime minister Shri Narendra Modi na wa amta ngangdri akhoi gi sikriba Maitai iriksa ima nupi ichan iche kayam lagidrabani kayam gengrep tawdana masi baramda karimata haibide aduga atopa jati gi phi thong da budigi condemn tawi adu next day da governor na chalaga lupa lakh tara gi check piram yaina media da gi koi khangjai singa takpudi India block led by Congress or NDA block led by BJP haibasi akoi manipur gi damti kari sukana banate postpone yuari kona thamsi aduga makoina huji thole be irang asidi Congress na maru hulam mani amukan naijage 1960 Manipur Land Revenue and Reform Act kana na do kana gi matam do union territory ni ai hanjan haije aina man viewers sing han ying view yaru chawbi ganu adu masin ningsang gada bane koina Congress na torom mani Congress ki matam da aduna ai koi beri degi hen dokpa yada bane suspension of operation kana na toromi Congress ki matam dani 2005 2008
2005 तक टेम दे इरेचा इसिलिना क्या आम सीगरबनी कुकी आर्म्स ग्रुप का लोइना मोइना सिक्योरिटी फोर्सेस का मानरगा हातोकबिदना सि मयामना खंगबिगदबने अदु हुजि हुजि थोलिबे सरकार असिजा इरांग असि लोइसनबे याबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी श्री नरेंद्र मोदी याबसे क्यामयाना पावरफुल लाइगेबदा यूक्रेन अमसुंग रशिया गे लान सोकनर मरकसिदा he can speak to what the prime minister and he can engage in a ceasefire to withdraw the Indian citizens from the Ukraine. Aeroplane thari mineba aduga aikoi gi ngasigi ireiba kasida lan tarbadi wa machet ho ngangning deba sigumba party congress amasung BJP sida mayam ba nga hojik leiba situation da bot thada gni habsida sungta thajade aduga amaromda hojik congress ki aina list ama phangje campaign tawgada ba gaisda akhoi furup maitai ireicha wo hatliba furup ki bi yaweba ai maming di panjararoi kai moi haijararoi aduna takbudi congress se akhoi bu hatliba mi singe saugutle haibeneba सिगुम सगोट पसिदा क्रमाइना कोइना बो थादा गना कोइ बेली दने मिशन बो थादा गरेबा अदु सिंगदा आउटरदा बीजेपी ना एनपीएफ सगोटले द बाय अतोप फुरुप तुसु सावरे बीजेपी थादा रोय अदुना ताबि कांग्रेस की मीदरा दुम का ताबनेबा आउटरदा दी गारंटी होरबने कांग्रेस ना काबाय अद कांग्रेस हाइबसिने करिनो पार्लियामेंट मैतै सी सिधरग लावरिबनेबा ethnic cleansing by Meitei has been completed in Valley by very senior person like P. Chidambaram. Aduga Rahul Gandhi, Mahangla Amasu, welcome to Cookie Land in Kangpokfi. Banner Parga, Congress ki worker man, banner Kar, poster Parga, Lepi Beneba. Adu the Kari so high Beneba. Sigumba party, any Sida man, both other can have the Kimatang, Sungta Tazade. Aduna Aina Hazen is there. Mayam Praja, Hosigiano in a Tanarabani. Matam chap sarabani aikoi maitai irecha mayam se apang si dun matam 19 hek independence phang de house phag de laktana BJP am sung ko apang si dun laktana akoi se sum punjandana manghan na torok se hojikti akoi na sakti se akoi puthok darkar leba akoi mahesh achobal luching ba mani sigi irang sida mahesh postpone aina hiji na yaujar roi aduga mahakna tawriu thang mahakna karagadi bharat sarkar da कांग्रेस ने बोरे कांग्रेस ने लितो सरकार बोरे बीजेपी ने बोरे अचौब माइथी कुपांग थाब अमुक थोकनेबा नकोइ अपंग बिसिबि यारो अखोइ ज्ञान तारे नकोइ की वोट बैंक ने अखोइ अतोप जाति सिदी हाय बिसे अखोइ न खंगन लगी मतम यौरेबा मोइन थादो हुजिक इलेक्शन यौरे नोइ का पतोकरे इलेक्शन लोरे मुका पकदर खंगदेबा इलेक्शन मया सिदा अदुना प्रजा मयामदा आइना हाइजनिंगी पार्टी एनी से अखोइ इरेचा मणिपुरी मैम की दमती यामना फत्तबा पार्टी नि अदुना हंदक के मतंग असिदा मखोय अनि सिनतबा पार्टी महेश्वर थौनावजम सगोटपिदुना थागतपियो हाइना मयामदा आइना खुरुमलगा हाइजरी मसी हाइजरगा आई तेंतपना थमजरगे आई मतम याम सांग लौजदे मिनिट 3 मुक्तनी yam sang sang lung jai makha chatak padai oja santa ta lak jai oja santa hoi jik moju jing manipur da relief camp da mi lising yang kai humpu siam wana tang du laita dan lai bani marak sita election ju taw dore pangthok ka dore masi future da tung da lak ka dore miron na koi black spot ama oi na soidana hairakani si myam ji yengaga oja hojik manipur da orak ka dore ba fibam future do orak ka dore film je kari orak pe ai aduga koi mayam na hainari project se koi kang khana hainari ba mamangi mioina koi pass ki mina mamangi sarkar haigata mamang da dairam ba mina ruling trom mayam na soiram badagi ni ngasi wari manipur film je swagi mo so habit habino kaino ni manipura political party khar lai handaki akhoi gi tani pansu lok sabha mikhal ji defer to view yam de sahi amadi akhoi ai sama CPI M gi secretary moina koi press statement thoksadana khosadana unaba yaba unadana koi haiji mam de ke noi matam da se 1984 da pangthok da wa lok sabha mikhal je punjab da khalistan gi movement leiba aduga assam da akhoi gi phoina issue gi movement leiba gi hai wa state ani sida akhoi gi 1984 da pangthok da election je sahi amadi first ga akhoi gi 1985 da pangthoeba पंजाब सु असम सु लाइकवाइज मणिपुर सि अखोई यारदी सही अमगुबा येथरग अखोई पांथोपि हाइबनेबा अखोई शर्मना हाइबिखिबदुनी अखोई नुमै कामनब खोनब सोइबा मयाम लेइबा सेसिन अखोई क्याउजम लेयबा अदुबु अखोई न खाली मरमदी अखोई न खनब मतमदा कमाय खनगेदा अखोई न करिगुबा इलेक्शन जे
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯒꯦꯟꯗꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯝꯕꯅꯤ ꯅꯣ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯅꯣ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯚꯦꯂꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯔꯤꯕ BJP ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯠ ꯋꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯕꯣꯛꯁꯤ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯦꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯦꯡꯅꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯥꯅꯅꯕ ꯊꯦꯡꯅꯁꯦꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ଶାନ୍ତି ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯤꯕꯤꯅ ꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯁꯥꯟꯇꯤꯁꯦ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯦꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ कुकी नतबा नगा नतबा MLA सिंगसिना अखोगी कनोदा मरुइना अखोगी मैथि MLA सिंगसिना चुआचांपुर चटपा ngamdreba including chief minister masabu चटपा ngamdreba aduga कांगबोपि चटपा ngamdreba aduna अखोई यिंगदि शांति से हंजंद्री अखोई थमोइद लेरी अखोई अकीब लेरी शांति लेतिएबा अदुना सिमाई थमजगे अदुना अखोइना सिगी इलेक्शन नि अखोगी टेक्टिक्स अमनि अखोइना थेनदौरिसे केनोमतमदा अखोइना सि थेनौ तारबा BJP ने याम लाइना होय होय लाउना काखरने हाबजे अखोइ खल्लेबा अदुना सि कंडीशन सिदि अखोइना पामी अदुगा मणिपुर शांति तसेना थमबा पामबोइदि हाइबा अखोइना अपील तौरिबा इथिंग ग्रुप अमतगी मायोक्ता हाइदबा कांगबुसिंग अदुगु कांगबुसिंग असे मसिना बोथादर बोइदि मणिपुर अमदि भारत की यूनिटी अमसुंग अखोइगी मणिपुर की इंटीग्रिटी दा यामना चावना मतेंग पामंग ngomani habje ayangna thajai maramaduna akoi madu yengaga akoina yaragadi akoi independent nataba aduga akoigi NDA gi block nataba akoigi NDA alliance nataba akoigi kangbu da vote thadabidana akoi suyoshojana bharat की अपुन पोरपदा मनपुर की इंटीग्रेशन पोरपदा अखोई अचौबा अखोई मतेंग पांबियु हाइना आइना नसिगी अखोई न्यूज टीवी की अखोई प्लेटफॉर्म से प्रजा म्याम दाइना अनिमता अखोई चिंग अमसुंग तमदा अखोई अपील तौजरी थगचरी ओजा शांता आई डायलॉग के मखा चतरक सुरेश तंग लाक्चरगे सुरेश अखोई व्यूज तक इन क्वेश्चन लखलक पने अखोई नोटिस डायलॉग यंगबी बा याम मी म्याम लाइव ते मी म्याम यंगबी खोइ दगे क्वेश्चन तंग लखचगे याम गुन हाइबिरे अखोई सुरेश नंग जो दम खंगे अखोई म्याम लोइ खंगे अखोई मणिपुर दो जिग लाइरि बा तंगदु लाइतादरि बा जे पॉलिटिकल सॉल्यूशन नतना अतोपा पांबई अमदि लाइति हाइबजे अखोई म्याम जो लोइ खंगरि बनि सिदै जो जे अखोई डबल इंजन सरकार मणिपुर दजु स्टेट दजु सेंटर दजु अनि मखे डबल इंजन सरकार नि लै जे याम कन बनि मसिना मतम हुजि था तरा माथोइ फारा बोक्ता करी मरमगी हुजि लोसन बंगमद्रि बनो and most important question why the prime minister of India Modi is still silent in Manipur crisis ai thamjage ai madu thamdringai ai adu hana thamage hujiki political solution oigadabani habse am chumi India je democracy chatpani aduga huje koi community ani koi violence ni thoi base aduna issue je am sensitive oibanina ai honorable home minister Amit Shah ji na 9 August 2023 da parliament high kiba malai I would like to appeal the both communities in Manipur Kukis and Maitais to have a dialogue so that we can restore the peace adudi karino aikoi BJP sakana pamjari base so political dialogue ne political dialogue tawraga political solution ama lakpa luri base issue se am sensitive oiba mayam nadi ta hunning bana budi henba but aikoi gi sarkar se su yam kan honari bane masing mek larab kudam FMR scrap tawkhre free movement regime lai khidre hojik adagi ekoi Indo Myanmar border fencing hojik hokre haiba singsina takpadi BJP sarkar sina center da mayam na tumin lai haira khallagasu illegal migrant changakpa thingna ba Manipur se illegal migrant singdagi kanna ba center na yamna kanna honari haiba se handaki irang sida FMR regime de script tawba aduga ekoi gi border fencing tawba sina tae makha tarakda mo ekoi na nandagi talakpa demand hai tare NRC se ekoi yahun biu haiba se sisu Manipur da assembly da ani resolution lawraga thadana center da urge tawkhibadu hojai ko NRC da Manipur yaurani na ko step lokot pa hore aduna ina haijaning se praja da top party sing na congress BJP se kari su tawdaba party amagum praja gi khandaba BJP ni praja gi khandana Manipur da inner line permit chana haliba adigi mi kaya sikhiba inner line permit ki matang da madugi problem solve tawkhiba amadi chingmi tami gi marakta gap ama lairambado Maitai na gagi marakta handak di NRC chana hanabagi damak assembly da resolution pass taw na ho na bada
मोशन से मूव तौरीबसी उखुंदगी कारकपा अखोइगी नागा एमएलए अमने मसिना ताकपदी मणिपुर चिंग तम नुसिनबसे कोई बीजेपी सरकार लाकपदगी लाए हैबसिने अदबो हौजिक लाइबा इशू सिददी प्रजाना पामलिबा हौजिक म हयेंग म याम थुना सोल्यूशन अमा पामलिबसे अखोइगी पार्टी दा थाजब थंबियु अदुने अखोइना हामनदसु हाइजखिबा अखोइगी पार्टी ना सुक्सोइ सोइदना मणिपुर की लेरिबा इशू से अखोइ लोसिनबा होनगनी याम कन्नसु होनरी लेरिबा इशू से याम सेंसिटिव ओइबनिना हेक्ता खुद थाबदसु लुगनी मरमदी अखोइगिना सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स सिंगना हेक्ता सिविलियन हातपा याबसु नते हेक्ता नोइ कापा याबसु नते अदुना अदुगुंबा लैबा मनुंगी ओइबा इशूनी इबादि करी हाइतारे मचिमनाउगी मरक्ता खन्नबा ओइबनिना हाइरिबा पोर्टसे मचिमनाउ ओइबा हाइबसिदि मपि मपा ओइबसिंगना थेमजिनगदौनी मरम अदुना हाइरिबा मपि मपा ओइरिबा अखोइगी सेंटर गी पाइरिबा सरकार सिदनि अखोइना लोबी तौरगा हंदकी अखोइगी थोकलेबा कैंडिडेट ऑनरेबल सर बसंतना मसी लोबी तौरगा अखोइ शांति लांगनबा होनगनी डिस्प्लेस पीपल सिंगनसु मागी मागी मयुमदा हलनबा बीजेपी लेंगा हेक लाकपगा सुक्सोइ सोइदना होनगनी हाबसे आई थमजगे अदुना मयामना लूट खनबा मतमदा मुन्ना येंगगा ngaaki chinda ngaaki prajada moi them tauba natraga haijinba adu nate tsengsna masi makha takbade haijage ngasai RPI gi akoi gi kanona spokesperson na haibi khiba wa ama yawi haidi akoi huzik pre poll alliance nate ga haibase post poll alliance ai ka sarana bude na khangbi rangre ka santana khangongani post poll alliance hajidi ka ka ahum mari karaka da kangu jidi phibam yengaga yawbani na khalle khudong chaba yengba party ni na अदो सेंट्रल एलायंस लेबदु हौजे अखोइगी स्पोक पर्सन लेते हाइबी खरे हौजिक एनडीए दा आरपीआई थलाई वाले यावदा हाइबसे अथा वाले मसामा हौजी यूनियन मिनिस्टर ओइरिबनेबा अदो आई स्पोक पर्सन हाइरिबसे कयाम चुमनो चुमदबनो खंगदे स्पोक पर्सन डिसीजन लौबा यारबरा अथा वाले नतबिदा आई अदुमदि खंगजद्रे अदुना अदुम खतंग क्लैरिफिकेशन पिहन जनिंगी मरमदि प्रजादा यामना ngaaki vote phangnabanina haijin biganu athawale hariba honorable MPG masama hojik minister of state in charge minister of state oiribani aduna sigumba lana hekta haijin biganu RPI candidate se yam kanna haining dabani ado ai kidang da haija haurage maram de RPI ne sum congress ka BJP da vote piganu hairi se RPI da piduri si kari gino sine ina lagtuis ai minute ahum phadri ko ai ayu matam yengjarabani hanate hoy या कोई तेन नंजर के ओजा ओजा की दसु आई एकदम इंटरप्रेट आई के ओंदरी इंटरप्रेट एक तौरक पादु न मतम से सांगदोकी बनी वरो बिरो अखोइ न ngang बीजेपी न ngang से येनिंग ब कंगु म थोले बुजिक से अदन येत ब यादे गा हाइना मोई ओजा गुरु सिंह ताकपिरक पर कंदे एकता तौरे आई दि चमना समना ngang जबने साइड की एंकर कनोनी न कदि पैनलिस्ट अनि न ngang ब फजना ताजा बने आई वही म भाव हाइजा दबनी किदंग पोलाइट ओइनसी मा मोई गा हाइब जुजु आई कनो द RPI की स्पोक पर्सन किदंग फजनिंग दे आई एम सीनियर कका सु चॉइस ऑफ लैंग्वेज दी को आई अदो मणिपुर द कोइन लेजद बे अदो मयाम खुरंग ngapi ai naijere अदो नि ओजा मणिपुर द लेतबगी हौनो बिसे हौजे अखोइ की कैंडिडेट ओइबो ओजा बि मोलसु तौरबनी अखोइ की रिलीफ कैंप द लेबा मागी मापागी मसादु गा हाइबो वही प्रेस द थोकलाबनी ओजा बि मोलगी यामना फजदब वही अदना मणिपुर द लेतब नोंग फादोक लाकप कंगुन मणिपुर की दमक त खल्लगा ngapi ai naijere वांग कने हाबसि मदे आई थाजब खरा वाले होय होय आई लाक्सगे अदना ओजा नंग सा हाइबी खिबदु दा अदना RPI की पोर्ट सिदी आई ओजा महेश की मतंग दा इन हाइजनिंग बसे कशामतोंग केंद्र द सेकेंड ता खिबजिना कमाइना मणिपुर की वोट लाख अहुम फंगदरबनो हाइबसिजु कितन कैलकुलेशन तंग तौबियो मरमदी लिसिंग तरुक ला निपाल ला सब्जेक्ट टू करेक्शन स्वाइदा हाइरगा लेबनी अखोइ ओजा निसिकाना वोट चामा गुम फुनिपान हेलगा कागिबनी अदना प्रजाना हाइरे बोल लेपो हाइरे गाइना बोल लेपक कंगुजे सिनी माइथीबदी याम चाउ चाउना माइथीगलिस मरमदी प्रजाना लेपो हाइरगदी इंडिपेंडेंट ओइना लेपो मतिक लेना अदुदि नतना पार्टी अमदा नपसिलगा पार्टी की नपसिलगा पार्टी दुगी कनोदा हेक्ता खुदोंग चाबा लौरगा बोट लेपकदुदि वखन थादोपियु अदुना आइगी मरु महेस्ताइन अपील तौजनिंग बसे चुमी मणिपुर की इशूदा मिनिस्टर कया उनबिरी अरेगी मिनिस्टर कया दे अपॉइंटमेंट लौबिरगा लोक सभा की स्पीकर दे अपॉइंटमेंट लौरी आइना हंजनिंग बो ओहंग अमखक लई आइगी मरु महेस्ता लोक सभा की स्पीकर दा फमगा लेपगा वांगांग खिबदु मणिपुर की इशूदा लेपगा वांगांगा कन्विंस तौबा ngamgadrajin फोटो अमा थागलकपनि कोइन उजरी से की उदनि मैम लेपिजे लोक सभा की स्पीकर से ओम बिरला की कनोदा रेसिडेंशियल क्वार्टर दा क्यू मैम लेपसिदा ओजा महेश ना थागलक फोटो जी लेपगा वरी सानबगी फोटो ने ची एम सुपाय मणिपुर की था 13 सोल्यूशन लाक्त्रब इशू सिबु लेपगा सोल्यूशन पुथोप यागद्रा हाबसे ओजा महेश ता एमता हंगजनिंगे यामन लुबई इशू दी हारगा लेपगा वरी सानबनदी ओजा सोल्यूशन पुरोपद खरा वागनी
aduna ozagi do athuba oirambsu ya atopa thabak leirambagi su ya adubu lepaga manipuri su wari sanaraga photo thagalakpadudi ai di thamoi sengna as a young politician amo oina ai madumadi khitang prajada utjai bra haina ai khalle madumatang ai waro biroi ai gise yamna positive sense tani aduga last ta hauzik aina hajaning se congress ta vote pi base yam lureba anchor gi brother kari gino haiba kanda hauzik makhoi gi social media coordinator ni namana x ta tweet ama tawre bj thotali aina social media coordinator Indian National Congress overseas ki mana hairi sikari no only way forward to solve the Manipur issue is to create separate administration for cookies and Maitai saiba adu bataragadi separate administration piba khaktana Manipur solution porkani ana Congress ki media coordinator na haira pasina takpadi Manipur thugai bada Congress na support tawre haiba se mayek seng wapam ne social media da masi thorabani madagi amok Manipur Pradesh Congress Committee ki in charge oibiramba hujik Indian All India Congress Committee ki General Secretary oibiriba Honorable Sir Bhakta Saran Das na kari hai Arambai Tengon Maitai Lipun na pre-plan tawraga Manipur irang thon bani na press me tahai bado maduna takpadi Manipur da Arambai Tengon Maitai Lipun na irang thon bani na Congress na claim tawri basi Manipur ki praja sing yaning bro Arambai Tengon lelamadi ki Manipur irang thokpani hai ba taragadi Arambai Tengon na ahing thil tumna Manipur ngai basibu Congress na kari oino ubira bageba sinaba Congress ki leaders singi mindset Manipur thugai bagi wakhal ma yawi ha base woro bigano asigomba ahing thin tumdana voluntary service Manipur kan daba yade Manipur kai ba yaroi haina masa masa da leijaba khusu khulai paijaraga Manipur ngai ba Arambai Tengon Maitai Lipunbu All India Congress Committee ki General Secretary Bhakta Saran Das na pre-plan tawraga irang thon bani hai base masimak tan takpadi Congress Manipur thugai na ba party ni maramaduna praja sing Congress da vote pibiganu Manipur kan ge haiba taragadi ILP chana liba FMR chana liba NRC chana na hona liba BJP da vote pibiraga Manipur kan si maramaduna asigumba leader sing loirak pada yamna benda ba masulai asai RPI yojana so haibikre Rahul Gandhi ji na adugumba Bharat Yudo nai yatra gi lakwa matam da kangpok pida welcome to Cookie Land Thai Rahul Gandhi no ga khangki Rahul Gandhi Parliament da wangang ki Honorable Gaurav Gogoi wangang ki makhoi na Manipur ki matang da illegal migrants sing na thon liba irang sida illegal migrants sing da makta wayama hai ki brasini indigenous people sing support torga wama Parliament da ngang ki braba masida ne ko sentiment yam soi base adu makhoi ki leader sing da leiba mindset se Cookie Land piba separate administration piba hai base masi meglara ba khudam di Rahul Gandhi lakpada kangpok pida welcome to Cookie Land thaba Bhakta Saran Das na Arambai amadi Maitai Lipuna irang hawan mani pre-plan tawbani haiba aduga maikoi ki social media coordinator na Manipur irang losinab amata ngairaba pambai di separate administration pibana Cookie amadi Maitai da pibana oyine haiba ahum sina takpadi Congress always been trying to play divide and rule in the state of Manipur haiba se praja sing kobi ganu aduna be aware of Congress aduna mayam support to view Manipur kanaba BJP ki candidate Honorable Education Minister Thonojam Basanta na suk choi choi dana hona gani haiba maha se amna commitment laiba adugum leader ne haiba simatang ai thamjai Suresh okay captain na response to bilo jikida I hijack I once again my apologies for wrong use of words in Manipuri aduma mayam ngakpi gani yengbiro mayam nasu amasung co-panelists nasu RPI की National General Secretary ni Sri Maheshwar Thonawjam hai se Sri Thonawjam Maheshwar na hai wasta mayam Manipur macha oibege Manipur macha ama oibege ra khangde yamna serious ne lawdu budana tawe Sri Maheshwar Thonawjam na RPI NDA ki part natte sigi poll se da hai rabadi odu part natte Assam da su BJP ka thengai na ka dori bani adu masiman hai se National President Sri Athawalagi ayaba yaurugani masima ai clarify tawzara aduga ngasai gi haibi gi bedo akoi gi Congress ki matang da haigi bedo yazara aduga BJP ki matang su kitang haijage BJP su Manipur se thugai ri Congress na budi hana thugai ram sum thugai na plan tawri si mayam lo khangbi rabni BJP ne kari tawri huje buffer zone na ham semjal buffer zone ai bisda akoi gi maitai victims mayam di mayum da han mangamdra makoi gi Surchanpur amasung adugi naknaba jagada leiba mayum makai mayam amadi mayum makai thugai bi di laira makoi gi mafam du bulldozer thajal ga tem gai bi re absi mayam na photo ko loina evidence leirabani
अदुगा होजिक होजिक मयुम दा हंजनिंगबा victims me am yauri lip cam da lay nuai ta badigi adu su hanbe ya handre buffer zone ya sangandre maji security force nga aga thami bena whereas atopa jati gi mi sing du jik impal da lag impal da gi atopa shahar da chali habidi impal gi airport gi atopa cities da chali amasung impal ngang jung koi ri esi yamna kitang sensitive obina yamun haizer ro so if the co-panelists decides you can check the records from the airport authority of India sida yamna haizer ro report kitang sensitive obina aduna BJP su it's on the process of breaking Manipur aduga loina loina na Cookie Arms Group na BJP sagul le bisi Cookie Arms Group spokesperson na high kar bane ba YouTube ta available le bane ba aduna makoi na Manipur leiba ke mak afaba tor kane hai bisi thaja biganu makoi na kayamak haijil lagasu aduga akoi na irang asi marakta kayar khangkhra BJP ki leader oi biriba Northeast ki in charge Assam ki CM oi biram Sri Hemanta Biswa Sharma mahakna sinduna kayarak secret meeting tawkra BJP gi lusingba kayaga amasung Cookie Arms Group ka masigi mayamsi on the record ni irang hori matamda union center da kauraga makoi gi khulai paibe lusingba kayaga suwari sanaki bani masiguma mayam asina takpadi Congress amasung BJP haibase Manipur sarkar gi di Manipur praja gi damakta Manipur irisa mayang gi damakta di akhoi gi suitable natte aduna khwaidi matik chabo sik leursi mahesor thonawjam ni Sri Mahesor thonawjam aduga calculation yamna tawire co-panelists na aisu calculation macha tang thamjage since everybody spoke about the calculation of electoral voters let me put up my calculations 32 candidates let's take 40 ene lawr chosik lai me amse 40 si RPI dem te yaw ponte Mahesor di matom da neba 40 singi core worker hardcore worker lising ani natra lising manga borse 5,000 into 40 20 doidi 5,000 0 mari 0 manga 2 lakhs vote maximum adu hujik lai film sida 5,000 bo phongni thas da yu wakanda I think at least 1,000 mo manga aduna maki lai hori mam do aina haijening se Mahesor thonawum da thada biu makoi gi core worker mam di akoina thugai bi yaroi aduga kanagumba karigumba maram ama laidana Mahesor thonawjambu pambidragasu party ani sidi thada biginu haina mayam da haijeningi aduga mayamna sogotpidana Mahesor thonawjambu amne henba margin da kan biu haina mayam da ina thamjari Secretary Captain bu ai dialogue ki makha chatrak badai oja Santa da laksaragi matam ji yam national tre Santa yam sang da birano khoi gi big house khoi gi BJP amadi atopa dagi laiba candidate singje matau kramna khoi India block na thadoi ba miyoi na kamaina tawroga counter tawroga makhoi dagi hen gadage akhoi kainodi plan di kesunati hawi laiba Bharat si apun bhai na kumai sar kadage Manipur gi akoi integrity kumai na kadage haiba sida akoi gi sagana bai damukta akoi gi Manipur rawi akoi gi India sasan gi sei tarage sida sollaba miyam sing aduga Manipur itni baw lisina sollaba miyam sing ase masi punsal laga akoi gi amatoi na thengna dana akoi gi akoi India bo Manipur gi candidate sing asi maning de lepi dana akoi mai pa ko pangam ni haibase akoi plan Secretary oja Santa ai makha chatrak badai Suresh matam diam naikriam sang lo birano ko ai question je Suresh diam phajo question dang jang mamang da ju bibiram de hangi question da koi gi why Prime Minister is still silent on Manipur crisis loyana koi gi huji koi gi MOS to primary ba koi gi oja RK Ranjan na hai ba waro namada koi di ruling da lai rubanina wangang ba ya de hai ruling da lai raga wangang ba ya da bagi maram je kari kai lai si lai raga di handak anu ba thaga tori ba candidate se ju wangang ba ya ro tori bra hai ba sin question no lai bas ai anchor gi do han bagi do ai answer piyok drive da su pizar ke anemak pizar ke yam thuna hojiki honorable MP hojik Minister of State oiriba ai honorable sir RK Ranjan na ngang khibadu ai misquote tawbani khale ai on karna maramdi hai khibadu ruling the mantri oirubani na ngang ba yade haba adugi rule si kanoni agoi rule of procedures and conduct of business ki rule number of parliament ki rule number 34 to 52 da
how to arise a question hai bai tare MP sing na matogrum na question hangda gya ba question ki type ko loina na loin yauri adu half an hour discussion star question and star question adagi kari hai tare discussion me amagi question hangbugi pot yauri marade university kari no every MP in both ruling and opposition can raise a question to the respective concerned minister haiba but the minister cannot ask a question because minister itself belongs to the government madam di karino sarkar da yauri baduna sarkar na question hangba ya deba but minister sing se magi concern oraba mana pai ba bibak tu gi mari leina bade answer pi ba ya ba aduna ni honorable education minister na hai ki bado sarkar da leiruba sarkar pai ba mantri oiru banina madam di minister of state have cabinet rank ne cabinet rank da leiba mantri amatana question hangba ya de madam di masana masada question hangba oira ne aduna masi rule of procedures and conduct of business ta rule number 34 to 52 da make sing ne yauru bani have se ai me am da haijege maka tarak bada hujik honorable prime minister na tumin leire basi kari gino habado manipur ki praja sing aina haijabasi on record haijabani parliament ki record ta leibani august ki tang mapan 2023 da honorable home minister amit sahaji na mayek sing hai ki madudi honorable prime minister na manipur ki issue se yam kumna nei thinjilli yam sensitive oiba issue oibana yam na kumna nei ngari haibani masigi khudam di honorable home minister na haibasi video conference ki kutang da manipur ki matang da honorable prime minister ga 13 times wari sanakre aduga mahang na ahingi nongalam dai pung mari makhai phawbuda phone tawralaga update lori mase aina haibanate parliament da amit shah ji na hai ki honorable union home minister na hai ki bado madugi record tune amoga su amuk hai kari madudi hojojik prime minister na manipur gi susiga mari na more than 36000 akoi central security force thakre madugi matak da displaced people sing sigi temporary makoi leina ba yum sana na bin state government gi through da senthang kaya amade farmer sing displaced people sing laumi sing da mukta lupa crore around 30 plus atare subject to correction mase manipur government na piraga hojojiki kari haitare temporary solution pi na honari haibase honorable home minister na parliament na thamkhibani maduna praja sing atopa mina pangai da haiba akoi honorable prime minister kaim da tawdabani haibado honorable home minister haibase prime minister ki makha da leibani prime minister ki approval yaudana home minister na manipur da numit humni leiba yaba nate maramudana home minister na parliament na thami ba haibase akoi kanogi prime minister ki knowledge leirabani amadi home minister na manipur da laga personally access tawkhibado madusu with the knowledge of prime minister ne haibase praja sing na khangbiu amadi yam thuna su ikoi anong sarkar hek lakpaga manipur gi irang se loisinna ba amadi mayu me kai thadok tana ko relief camp da leiba nungsiraba isani se ima ibil mayam se magi origin yum sing da halanna ba BJP lenga na suksoi jodana hona gani haibase ai thamjage thank you Suresh anu katang chithawra ngasai Sri Maheshwar Thongnawjuna Lok Sabha speaker unabagi matang do adu mahakti karisu power leijabnate hojik MP sunate MP suna MLA sunate adu mahangna madi try tawjiri ba koi solution si porakna ba adu hojik sarkar pairi ba double engine ko center resolution tha tarama thoi sureba aduga moine loisan ge dingame state leirisi hojik central forces more than 60000 media reporting de ina khangjabani aduga state forces mayam sing tawraga loisan ge di nahan lobi yarabani ko adu loisan dirsine tapadi mo interest leite haibani aduna ai mayam da muka haijage hojiki leiriba party ruling party amasung hana paigiba sarkar congress makoi sidi sungtha thada biraganu mayamna anoba ihau ama sembiu haina haijeri manipur ki BJP ki MLA sina kaimta tawde manipur ki assembly da solution por oda solution du lakani solution du tamna dum lakani am sensitive obe suni adu tha tarama toy honorable akoi sorry respected oja mai su tha tarama toy mantri ma'am unarabani solution lakte mo hairani adu MP MLA na tabana unabadu di kana dre hana oja na haningi brasine in hajaningi ai kenom ta program ta thamjage manipur legislative assembly da ani subahanta ki session gi February da tokiba session or second day da resolution na laweba manipur prajasin khwai ki pam resolution kari MLA ma'am sina unanimously lawri ba resolution ni ko kari haraga manipur das cookie militant group kharaga makada umbrella ani gi makada leiri ba su se evobreke tawbiganu sorry kano tawbiyo kari hatare kathapiro extend tawbiganu haiba se resolution lawraga center da thari baneba ekoi sarkar sina aduga mu october thadani manipur gi BJP ki MLA kudimak amadi saminari ba kudimak yauragani moi kaya subject to correction ekoi kano khatani congress khak yaudana MLA kudimak na sign tawraga
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯃꯣꯃꯦꯟꯇꯝ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯁꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯨ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤꯅꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯍꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ Sir, matame oja Santa ki roiba appeals to the voter da kari ai appeals ai kainuni ai ni sakta haijero ai na akhoi na sum ai science sa to so ai gi UK gi poet laureate Alfred Tennyson gi akhoi ma gi ring out the wild bells it be ai gi second stanza gi akhoi line mari tai pajara ma lusen jage ma gi ring out the wild bells how is the ring out the old ring in the new ring happy bells across the snow. The year is going, let him go. Ring out the false, ring in the true. Aduna koi ring in the true is a masi program with the false. Wasa iba mayamado madu tantokrasi hai bese haijaya lusenjagi. Thakasari oja Santa hairi wafam duda losenjaraga koi gi oja Santa amadi koi group captain BN Sharma loinana agi now Suresh bu koi gi ngasi gi dialogue yawi bigida makta hanna thakasari loina yingbiriba khwai puno makpusu kaina bu yathang ni jarage thakasari good night.